I pozdrav gari, dobrošli u naš novi video. Danas ćemo igrati malo Minecraft Survival Gamesa na KGB serveru. KGB serveru. Isto koristi teksturu Gold Ellipse i tu igramo u areni 5, pošto samo upiši po arenama koja je arena. Ova arena 5 i ovaj video sigurno neće biti baš dug, pošto nije mapa nešto ova velika, tako da će se vjerojatno dosta brzo završiti. Ja se trenutno zovem, evo vidite u chat defaultu sam napisao The Red Crack. Nekako mi se sviđa taj skin, ali nemam još Minecraft Premium, tako da ću koristiti ovaj dok igram na ovom serveru. Sad ne znam na drugim serverima, nisam gledao liko ušao s ovim imenom. Ali, kao što ste vidjeli, promijenio sam kursor miša, sad ne znam što ste vidjeli, evo vidite. Napravit ću vam i klip kako da to promijenite. Napravila vidite, ide na root. Ovdje ja idem na neku rutu malu. Znači imamo ovdje ender chestove, ovako dobijamo solidne stvari. Ok, to ste svi vjerovatno i znali. Biće IP servera u deskripciji. I kao što sam uvijek rekao i vraćam u deskripciju. Ok. Gledaj tamo jednog lika, sad ćemo gleda. Laza PvP, oj. Aj ti. My bad. Šta će ti? Prevarantu, ja sam prevarant. Nisam ga čovjek. Ne znam ja nešto dobro PvP, ali kako isto više radi, baš ovo ti pa ne ubijem. Ne! Ubijem. Idemo ljudi druga runda. I evo nas ljudi druga runda. Uzeli smo kit hranitelja, igramo sad trenutno u areni 7, idemo tamo ispod mosta na rutu. Ne mogu, mislila sam neko kupiti ovaj Iron Sword, ali mi ćemo direkt na rut, pošto vjerujem da će dosta ljudi tamo ići. U centar mi se baš i najde, pošto dok ipak ide voda. Ne znam ja nijedna ima mapa, bo da neku pojmu. Sam znam. Znači, jedino problem kod ovog servera je što dead matches tako. To mi je malo ono glupo, imate veliku staklenu kocku, jesam popio, jesam. Imate veliku staklenu kocku i u njoj se borite. Znači, dosta mi se sviđa ova tekstura zbog vode. Vidite nešto kožu da ovo. Ne vidi se baš kao ovo. Ona ljudi sigurno ne zna da imam kiku. A ovo možda ima nešto bolje. Ja sam postao to uvijek bilo page, nećemo da se fakt batak ništa. A u stvari moće, imat će. Iako. Mislim je uboža prasta. Očat! A izašao je, to brzina, čujte, niko je tako, bukvalno ti njeg ostane u pola srcite, on izađe sa servera, sada vi ima dobije tekire. Nemojte to ne gledati. Sad ja ovdje dosta sam sporio svemu i imam neku jadnu rutu, ali je tu moja ruta. Idemo znači ovdje, već ste vi vidjeli, ide se ispod mosta i sad ovdje imam jedan double chest. Nice, imamo chest plate. Kao što vidite, dosta sam prehlađen, izvinite zbog tog. Ali nadam se da ćete me prostiti ovaj put, pošto danas je nedelja, a mi je nos začepljen. Ali nešto. Ja sam uzela i ovaj dom da sort ćemo baciti. Pa se nadam da ga niko neće pokupiti. Izvinite malo, sad sam počeo udarat mikrofon. Evo ovdje ćemo. Znači posle ovog klipa će vjerojatno izaći taj tutorial kako da promijenite ovaj kusan miša, vidite. To je baš jednostavno, a možete kreirati svoj. Sada izgleda ovdje imamo timere, pošto u chatu se napisuju. Evo neki čikavej. To izgleda s ovi timeri.
Oni su gore, fuck. Nisu gore, tamo su, a to su neki 10 likova. Samo se vi tucite. Samo se vi tucite. Samo se tu tuci. Obožavam to tako reći. What the fuck, to je lijepo, nešto lijepo. Da ne bude koji a nije gore. Da bude koji prošlog tipu, otravo sam je, nas. Mislim sam rad neki challenge, ali nemam sad nešto pretjerano puno vremena. Pa ćemo snimiti ovako, tak, mrtavi. Oh shit, date mi kombo lik. Koji sam ja batao lik, pobije, za nada ne ubije. Neću uzeti. Neko bi bez lijeka. Imamo tu odmah na početku sam dobio kompas, pa mi je to dosta olakšalo stvari. Približavam se, ide si u ovom kameru. Teams. Ja nemam luk strile. Ajde idemo u pobedu. Napred u slavu. Oh shit. Ne znam, jel ima luk strile, neće biti dobro ako ima. Ali nekako. Oh shit, ovo je cheater, malo cheater, a. Sad ne smijem ići ni u vodu. Nemam ni luk. Ne. A fuck. Ne, mrtav sam. Ovo znači sigurno cheater. Keska svinja jedna, puj. Sad će on sigurno hoda po vodi. Fuck neće. Ali nemoguće da mi neke hitove daje. A znao sam šta će raditi, znam se. Ajde do 9 meča, ostao Nikola živ, ostao živ, yes! Imam šta za healan, imam. Imam još nešto, nemam nešto više. Popit ćemo sprit. Ali sigurno će mi ubiti. Jedino nekim slučajem nije slučaj. What the fuck, što me gađaš, Eder prvi. Sad je on sporiji da ja. Što ja imam speeda, što on bio zapalan. Ali ne mogu ja sad njega napast, on će mene sigurno udarit. Će morat odigrat. Kako na neki način. Oh, what the fuck. Znači ljudi, to je to za ovu epizodu, bila nas je neka hakerska svinja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Bye bye.